Fight Stuff jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. The Ultimate Fighter, American Top Team vs. Black Zillions. Dvoboj dvije najbolje MMA momčadi svijeta. Cijeli događaj predvode Jake Ellenberger i Steven Thompson. Saznaćemo i pobjednika finala u welter kategoriji. The Ultimate Fighter 21 finale. American Top Team vs. Black Zillions. Noć s nedjelje na ponedjeljak 13. srpnja. 3 sata iza ponoći. Uživo na Fight Channelu. Fight Stuff jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.